Gutherema kwa murimu wa COVID-19 thini wa kaunti ya Kisumu na kaunti-ini ingi thini wa ithwiro ria bururi guthiete na mbere na gucungiriria hahu ciumia nini tu thutha wa kuonekana kwa mithemba itatu ngurani ya COVID-19 mwena uyu. Ni maruru maya matumite kanjo ya magavana kuheana murugamo wayo wigi ikinya riria ribatie kurumirirwo gikiro kia ugwatania wa murimu mwena uyu ikionekana guthie na mbere na kwambatira na njira nene, no na gutwika kanjo ino ni yugite ni rarutithania wira na thirikari ya kaunti ya Kisumu wetha njira cia kunyihia gutherema kwa murimu uyu. Kanjo ino ikirigana na rendekithia riothe ria kuhingwo. We are monitoring them very closely, and we are also asking for more assistance from the national government so that our colleagues in the 11 counties can cope up with that spike which followed mostly the Madaraka Day celebrations. As of now, we would discourage lockdown. Honestly, it is causing a lot of damage to the economic sector. Ona kuhana uguo, bunge ya kaunti ya Kisumu riu nirikitie kuhingwo kwa ihinda ria ciumia igiri gukwa aruti wira kaunti-ini ya Kisii makiurio kurutira wira wao micii, riu muingi wa kaunti citanyihire 10 mwena uyu wa ithwiro ria bururi ukiurio guikara wimenyereire. Ile njia tunaambia ndugu yetu huko ni kukasa kabisa, na bahati mzuri Profesa Anyang' Nyong'o yeye ni mtu anaelewa na mambo ya health sana, kwa vile alikuwa waziri wa health na anapenda mambo ya health. Tuko na hakika atawezana na hii maneno ya COVID. Na kugikinyirira ene irabu ni makwagarara mawatho maria mendekithitio ni Ministry ya Ugima wa Mwiri. Wambura neugite thirikari cia kaunti ni cigukorwo ikimatunya marua magukorwo makiendia njohi. The county government will continue to play their critical role as far as liquor licensing is concerned, and also strict enforcement of the guidelines. Maya mokite oriri andu 549 monekanite na murimu wa COVID-19 na gukinyaniria andu 173 661 marwarite guku bururi-ini. Ikiro kia ugwatania ikirugamira gicunji gia 11.3 harĩ igana, arwaru 312 makihona, na mbe andu othe mahonete ari 118 933, andu 19 magikua, na mbe andu othe makwite ari andu 3,345. Gukinyaniria na riu andu 979,955 nio mathecetwo njanjo ya mbere, andu 50,490 magithecwo njanjo ya keri. Giribotera Kameme TV, Retorako ni Wanjiru wa Foro.